Bonjour à tous. Mioyen bons. Lelo tudi tutunu kakabidi amuni dilongesha diadi kumi ni mwanda mukulu. Aujourd'hui, on continue avec la 18e leçon. Dans une année, il y a 12 mois. Muchidimu mudi ngondu di kumi neibidi. Janvier ngondu wa kumpala. Février ngondu muibidi. Mars ngondu muisatu. Avril ngondu muinai. Mai ngondu muitano. Juin ngondu muisambombo. Juillet ngondu wa mwanda mutekete. Août ngondu wa mwanda mukulu. Septembre ngondu wa chitema. Octobre ngondu wa dikumi. Novembre ngondu wa dikumi neumwe. Décembre ngondu wa dikumi nemuibidi. Ndingambulula. Dans l'année, il y a 12 mois. Muchidimu mudi ngondu dikumi neibidi. Janvier ngondu wa kumpala. Février ngondu muibidi. Mars ngondu muisatu. Avril ngondu muinai. Mai ngondu muitano. Juin ngondu muisambombo. Juillet ngondu wa mwanda muteketa. Août ngondu wa mwanda mukulu. Septembre ngondu wa chitema. Octobre ngondu wa dikumi. Novembre ngondu wa dikumi neumwe. Décembre ngondu wa dikumi ne muibidi. Nituambulula kabidi. Musamu. Dans l'année, il y a 12 mois. Muchidimu mudi ngondu dikumi neibidi. Janvier ngondu wa kumpala. Février ngondu muibidi. Mars ngondu muisatu. Avril ngondu muinai. Mai ngondu muitano. Juin ngondu muisambombo. Juillet ngondu wa mwanda muteketa. Août ngondu wa mwanda mukulu. Septembre ngondu wa chitema. Octobre ngondu wa dikumi. Novembre ngondu wa dikumi neumwa. Décembre ngondu wa dikumi nemuibidi. Lelo twashikide hapa. Ndinu manishandu numa kuyakatangila malonge shetu mashala mu YouTube Chiluba cha Lukasa Ndaya Anastasie. N'oubliez pas d'aller voir sur YouTube Chiluba Express Ndaya Anastasie pour bien suivre les cours de Chiluba Express. Noa shada bimpa mema wenu mamundai.
Tawani yo yo yo, bala be bamba kudila ledwe. Tawani yo yo.